ngiyabingelela abalaleli beAbsekho ubunzima egameni lika Jesu ngoNyathikazi sibongo eDanhouse egameni lika Jesu amen. Ngibingelele abalaleli bonke beAbsekho ubunzima bingelela amakhaya ngamakhaya, bingelela umacengwana esinaye la, ngibingelela uproducer wethu ne-leadership yonke ye-Absekho ubunzima egameni lika Jesu amen. Siyabonga kakhulu, siyajabula ke njengoba ke sikhona la kuso isigayigayi esinamandla ke somsakazo ukuthi nje kuningi kakhulu sizokucoshela nesokuthola sikudle njengoba ke sikhona la sindawonye. Okay, bayazi ke abaleli kakhulu ukuthi ke kuningi kakhulu sikuthole ke esibe nakho la kuso isigayigayi esinamandla. Babishop kukhona ukuthi abantu kakhulu bamvuma uNkulunkulu ukuthi ukhona kodwa imisebenzi yakhe namandla akhe bewachitha bewaphika. So ngiyafisa ukuthi ke sibe nakho sixoxe sikuthathe sikubeke phezulu kwetafula ukuthi nje ekuphileni ikuphi la simbone khona uNkulunkulu enza umsebenzi ophelele ophilayo emsebenzini nje kaNkulunkulu noma ke umsebenzi kaNkulunkulu ekuphileni komuntu ngoba kuba kaningi abantu bathi hayi izinto eziyimisebenzi yamandla kaNkulunkulu sagcina ukuyibona eBhayibhelini azikaze siyibone uNkulunkulu enzima ngaliso egila imihlolo phakathi kwabantu eshintsha ukuphila kubantu. Abanye baze bathi uNkulunkulu lapha kuphela umphefumulo akayilaphi ngisho inyama ugcina nje emphefumulweni. Uyayazi ke leyo language ukuthi thina esasonto nje kakhulu language esasontweni leyo kuthiwa uNkulunkulu lapho umphefumulo akayilaphi inyama, hamba uye kohlabisa amagwaza uyothola uphile welapheke. Angikusho nje ukuthi amandla kaNkulunkulu awagcinanga ngesikhathi uJesu esawa performa noma wagcinanga futhi nangesikhathi oPetru endibewenza ibenza ibonakaliso. Lithe iBhayibheli uma ngabe sikholwa egameni lika Jesu wayesethi uJesu siyokwenza nezinye ezingaphezulu kwalezi yena azenzile. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi uJesu esehambile esemukile and ushiye Simon Petru umayo ke engakabashinja ke ngiqalela engakabashiyi esathi esabathuma ukuthi abahambe bashumayele and uma bephinda futhi wabanikeza amandla ukuthi bakwazi ukuthi baperforme amandla kubantu abagulayo. Uma bewazama bathola ukuthi akwenzeki lutho, size sithole lapha induna yekhulu iletha ulo umntanayo imletha kuJesu. Mayifika kuJesu uthi ngimlethile kubafundi bakho kodwa abafundi bakho abamsizanga. Usethi ke uJesu nine nokukholwa okuncenyana nabo sebebuza ukuthi thina besingemsize ngani ngoba amandla kaNkulunkulu lapha ayeqala khona futhi awagcinanga ngaleso sikhathi. Ngicela ukugcizelela ukuthi amandla kaNkulunkulu awagcinanga ngaleso sikhathi. Namanje uNkulunkulu amandla akhe asekhona futhi amandla akhe akawathathile ukuthi imisebenzi singeze sakwazi ukuyenza imisebenzi yamandla. Liyazi ukuthi thina into esisuke sayibamba sisuke sayiyeka. Uyazi ukutheni uJesu ma bekhala ngokuthi thina besingemsindise ngani lo? Uthe nina eninokukholo okuncane kusho ukuthi into eyayibenza bangakwazi ukuperforma kwakukukhola kwabo okuncane okusho ukuthi okwakungenamandla. So ke usiyachaza ke futhi uJesu uthi lolu hlobo kusho ukuthi nohlobo ababedibane nalo kwakuyuhlobo oludinga abantu abakholwayo nabazila ukudla nabayihlupha ngokuthandaza ngoba ezinye izinto ungayibona zingenzeki kanti uRobha ethena uthandazi futhi nokudla akuzili. Ngeke ke uthi ufaka ukudla ungathandazi ungazili bese ucabanga ukuthi khona ama miracles ongahluwenze ngoba kunzima ukuthi ungaperforma izinto ezinkulu zasezulwini ngoba kuneyinhlobo ozodibana nazo ongeke ukwazi ukumelana nazo. No, inamandla ngendlela eyisimangaliso siyabonga nje kakhulu. Mhlawumbe ke sesithatha ke manje singena ku practicality ukuthi ke ekuphileni nje kwenu kwenzeka yini ekuphileni nakubona khona uNkulunkulu enza into enithi kodwa uyazi umuntu bengeke azazi akwazi ukuyenza le.
ngeke umuntu azakwazi ukuyenza le uNkulunkulu kuphela. Even ngitho nathi siyabantu sibona ayi le awukwazi ngisho ukuyicisha awukwazi ngisho ukuyiphikisa. Ake ngithathe lapha macingwane. Yebo. Lithi iBhayibheli kukhona izinto ezingenzeke kubantu Kodwa kuNkulunkulu kungenzeka. Yes. uNkulunkulu ufuneka izwi lakhe silithathe ngesikhathi elishiwo noma ngesikhathi olifunda. Lithathe njengoba linjalo ukuthi zakhe enyameni nengqondo thina sicabanga njengabantu asicabanga njengoNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu mekhuluma izwi lakhe linamandla ukuba silimukela ngamandla. Ukathi kuJoshua athi wozindla ngayo imini nobusuku uzohlahlamelisa indlela yakho. Izwi umulokhu ulizindla ulimunyunga ngengqondo uliphimisela ulikhuluma uliphindaphinda empilweni yakho liyasuka engqondweni kungathi lingena kumoya wakho lize lifike la esibeni khona la khona uzokhuluma khona izinto ngempela izinto zenzeke. uNkulunkulu simbonile ngempela ukuthi uNkulunkulu onamandla futhi uyinkosi yenkazimulo. Lithi iBhayibheli ngokuba ningabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. Ngizengakholwa ukuthi okholwa uNkulunkulu ungumhlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. La khona besike sabona uNkulunkulu ephilisa abantu mesithandaza egameni lika Jesu. Kwenzeka izinto ngempela singeke sikwazi ukuzenza ukuba kuthi umoya wethu awuhlangene nomoya kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli sobeka izandla kwabagulayo baphile. Konke lokhu ufuna kube into thina njengamakholwa esiyi-challengeayo ngempilo yethu ukuthi iBhayibheli liqinisile nezwi kaNkulunkulu futhi liqiniso. Uma sibeka izandla kwabagulayo kufuneka ngempela sikholwa ukuthi bayaphila futhi ufuna lokho sikuchallenge ukukholwa kwethu kuhambe kuze kufikela khona esithi nasikhuluma izwi phezulu kogulayo kuqhasha amadimoni agulisa lo muntu kusala umuntu ephila ngegama lika Jesu ngoba izwi likaNkulunkulu liliqiniso elipheleleyo. Kanti lokhu ukugula usuke kubonakala singathi ngesingisi so kuyi fact kodwa the truth is lo muntu uyaphila in the spirit. Uma sikhuluma izinto eziliqiniso zezwi likaNkulunkulu in the spirit kushintsha lama ngeswabonayo okugula kwakhe kuphenduke kube ukuphila okupheleleyo which is the word of God. Sike sabona macengwana uNkulunkulu ezenza imangaliso nginobufakazi obuningi la khona ngimbona uNkulunkulu enza khona imangaliso. And ngiqinisile namanje ngisasho ukuthi uma ngabe uhleli uNkulunkulu methemba uNkulunkulu uyayiveza imbonakaliso zakhe kuwe. And two, uma ukholwa usuno Jesu uyadlula engqondweni zakho kodwa ubheka uNkulunkulu yena yedwa. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga la khona nje engangi busy khona ngishumayela khona uqhamuka khona enye insizwa macingwana eyayihamba phezulu emoyeni ngathi mangitshela umama wathi hey wemntanami uyodlala labantu abenza imlingo ingathinti phansi idla amabhodlela idla amabhodlela kwadinga ukuthi sibhekane nayo yona ithi thina uma ngabe siwine umfundisi sithola i-double promotion. Ngithi mina no mfana ngeke uzuzulu ngoba mina ngiphethe i-double portion authority. Uthi yasho ukuthi hayi yena usepromote iminyaka ewu5 sesele iminyaka mbili ukuthi athi 7 years bese ke hlala noSathane bebonana ubuso nobuso ngoba wayibiza ngokuthi yena uyisathanism. Angibazi ukuthi bona operate kanjani kodwa mina ngasho engikwaziyo naye wangitshela akwazi. Kwadinga ukuthi macengwane uma ngabe sibhekene ngithi ngegama lika Jesu ngeke kuze kwenzeke lokho. Wadilika lapho wasakazeka phansi necalbot lakhe lelo lalahleka lilachitheka le and ngambeka izandla ngamkhulekela uNkulunkulu enza umsebenzi. Ngiye ngibe nobufakazi ngelinye ilanga lapha khona uNkulunkulu ayenza khona umsebenzi wakhe wamandla la khona esake sashumayela khona and ije leliphithizela ngempela kwazona ngapha nangapha kodwa kwadinga ukuthi sime phakathi ejele sishumayele iboshwa zigwazana kanjalo and bamangale ngisho abaphathi bejele ukuthi kwenza kanjani iboshwa zinganikwazi ngoba vele kusuke kugwazwana lapha na yonke into kusuke akekho nje usuke enesikhathi somunye lapha ngoba masithiwa ziyagwazana wonke umuntu ufanele abaleke kodwa kwadinga ukuthi sime simele uJesu noJesu amele izwi lakhe until size siphume thina sibongene nabanye ababukayo bambonga uJesu ukuthi siyambonga uJesu ukuthi impela uyakuJesu okhululayo. No siyezwa inamandla ngendlela isimangaliso kusho ukuthi ke siyabuka nje ukuthi ke ziningi izinto uNkulunkulu ke azenzayo uyaziguqula ngeindlela zonke njengenduku kaMose ukuthi makuhlangana nesimo esithile angenelele uthi makuhlangana nesimo esithile angenelele. Ngiyakhumbula nje nomunye futhi umama ongazathi ubaba wayengaseke ehambile
Yebo. uNkulunkulu macingwana ungiphile imishado. Ngiyabona ngendlela engihamba ngayo ekholweni nangendlela uNkulunkulu angisebenzisa ngayo. Namanje futhi kusenzeka. La khona sesikhulekele khona imishado uthola ukuthi mhlambe baxabanile umama nobaba khona nje umunye umuzi umama nobaba babexabanile umama wakhahlela umama washaya ingane wagagaza ivalo wathatha zonke impahla zakhe uhamba ohlala nentombi yakhe. Umama useyayizwa le ndaba wakwami useyangixoxela uthi kodwa ufuna inyanga ngithi mina hayi awumcela ukuthi sothandaza nje kanye kuNkulunkulu. Wakwenza lokho sahamba safike sathandaza. uNkulunkulu unamandla uyazi ake ngikhulume kanje. Yabona izwi esilikhulumayo izwi nawe lamlalela lapha ekhaya olukhuluma ngomlomo wakho kungathi liyahamba lifike lilinde kwi-track yakho yakamoya noma kuyindlela yakho yokuphila yakamoya likulinde uzufike lapho ngoba izwi esilikhulumayo lilokhu elizoba yikho. Uma lilihle uNkulunkulu uzolisebenzisa njengendlela wena olukhulume ngalo. Uma lilibi lizokusebenzela futhi nasebini ngoba ukhulume vese ubuphezulu kwempilo yakho. Izwi linamandla. Uthi uPaula ngokuba sinawo lo moya okholwa siyakholwa ngakho siyakhuluma. Izinto esikhulumayo sikhuluma zisimele in the spiritual realm ezweni lakamoya zime zilinde. Ake ngikhulume kahle. Ayikho into ebakhona kungakhulunywanga. Everything established ezweni qala lakamoya ngamazwi. Hallelujah. Kube khona onke ama dimensions ayo ime iziphelele ezweni lakamoya before ibe khona. Uma sifike sikhuleka kumuntu esuke sikhuleka siqala into eqala sesiqala sikhuleka ufike uthi hayi lenkinga wena izoxazululeka ngegama lika Jesu. Ngikhuluma izinto ezokwenzeka ngasegcineni zingakenzeki. Kungathi lokho kuvula indlela yokuthi lo mmangalisi esizokhulekela la wenzeke. Uma sesikhuleka bese ke then sikhuleka sikhuluma amagama ezwi likaNkulunkulu siwakhulume phezulu sithi wena uyaphumelela ngegama lika Jesu wena uyanqoba ngegama lika Jesu. Kube khona izinto ezithize esishoyo kube khona amazwi naye simshiya nawo azobe lokho ewasha athi umyeni wami uyabuya lapha khona ngegama lika Jesu. Umyeni wami uyanginaka umyeni wami uyondla la ekhaya ngegama lika Jesu. Sibonile kwenye indawo sike sakhuleka indoda ithathwe intombi yomlungu yahamba naye iyashiya unkosikazi ekhaya nezingane kodwa ngegama lika Jesu sono bishop ukuthi yamdivoza yaphinde yamdivoza yayoshada nomlungu yashada nomlungu. Sakhuleka kuNkulunkulu amandla kamoya asuka la esikhuleka khona ayobhidliza le yanto yakho engamadimoni lapha ngoba umshado wesibusiso ilo usuku umshado wokuqala umuntu asuke ushadile. Amdonsa amandla kamoya ambuyisa la ekhaya amandla kaNkulunkulu. Waphinda futhi wadivoza lo yemshado walungisa umshado wakhe aye uchithe yena. Amen. Simbonile uNkulunkulu. Uyabona nakuwe nje kunamandla angabulala ngisho i-AIDS ongawakhipha ngezilomlomo lokho phezulu umuntu ogulayo phethwe i-AIDS uthi ngegama lika Jesu imimoya ye-AIDS siyayichitha ngegama lika Jesu. Macingwana sothandaza. Sothandaza ke sikhulekele nje abantu ke sikhuleke nje sibize zonke izifo nabaseyinkingeni. Ngiyezwa khona izinto ezinyakazayo phakathi kwempilo yami. Amazwi lithi iBhayibheli amandla okufana ukuphila asemandleni olimi. Abakuthanda baphila ngakho. Indlela esinqoba ngasinqoba ngolimi. Athi uPaula ikhali zethu zokukholwa akusizona ezenyama kepha ngezikamoya zingezezwi likaNkulunkulu ngezikaNkulunkulu siyakhuluma ngezwi sikhuluma izinto zenzeke. Amen. No kuyezwakala kukhona enye inkosi yami mina ayikwazi banzima ukuthi ngiyikholwe ngathi hawu bakithi indoda yaphenduka inyoka uthandazwa. Uyabona ke lapho uma ngabe seqala inkonzo kubhizi lapha kuyashunyayelwa kungena abantu bangena ehholo la bangena nomuntu okhala insizwa iyakhala insizwa la bayayibamba ke ithi hayi bathi ke ayi uthi lo umfundisi lo la uyamshisa. Ithi lamegama umshisa kanjani lo muntu othi amshisa hayi ngoba vele siyaqhubeka siyashumayela hayi ngeke sinike iattention thina madimoni siqhubeke inkonzo sishumayele masisashumayela lapho bese kuba khona bese sibona abantu sebeyabaleka kade lo muntu bemcindezele phansi mabemcindezele phansi indoda le seyiphendukile seyinyoka abacindezela inyoka
and baphuma abantu babaleke bagcwale phandle mabegcwala phandle banye babaleke bese yaphuma nayalibalandela bese kuthi laba baphandle nabafuna ukubaleka babuye baze ngaphakathi kube khona lo disorder nje bakhona abangapha ngaphakathi bavala umnyango ukuthi phela le nyoka ingabe sabuyisela kwadinga ukuthi sambe siye kuyo sibe sitshele ukuthi ngegama lika Jesu wena awukwazi ukusebenza la ngegama lika Jesu wena phuma kuye sikhulume nesimo lesi senyoka kuze kushintshe isimo sibuyele siye kulomfana obelukade bembambile until waze washintsha kwaba uyena so ke makuye samkhulekela and abantu basala bemangele futhi ngabona ke lapho ngoba kwakunana namaphoyisa engeke ngezo ngabalulela ukuthi ngabona kubaleka ngisho amaphoyisa ke lapho uNkulunkulu uyayenza imisebenzi yakhe uyazi nje ngisakhuluma ngalobo bufakazi lobo and ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngiqhuba untombazane owayengahamba emacingwane and ngimbuza ukuthi sasilapha kwaNongoma ngibuza ke untombazane ukuthi usenesikhathi esingakanani ehleli kwi-wheelchair uthi untombazane sengineminyaka baba ngihleli la kwi-wheelchair ngithi niyakholwa ukuthi namhlanje uzophila and uthi untombazane hayi ngiyakholwa bese ngifika ngimbeke epassagini kwasho ukuthi i-convention yayisaqhubeka and 2 kukhona oshumayelayo lapha ngase ngicelwa ke uyubaba uNyathikazi lo engihamba naye namhlanje esethi hey baba Hadebe asimthathe siyomkholekela phandle ngoba kusebhizi futhi nalabo bahamba nalomuntu bathi bona baphuthuma esibhedlela engwelezana and simthathe sambe simkhulekele ngabona umhlolo ke lapho nami ngeze usathane engivakashela nje ngoba wavele wasukuma kwi-wheelchair wahamba usathane wasetshela mina wathi hey umaye walomuntu kuzoba icala kwasho ukuthi insizwa le uNyathikazi uNkulunkulu weqinisile nawe uyaqinisa mina nami ngase ngimi ukuthi hayi cha ngempela kuyenzeka kuze kube namhlanje uma engabe ungambona lo ntombazana ungaphika futhi uma singamlanda afakaze emacingwana ungababaza ukuthi yabona ke sebeqale bathenga abantu bese bethi abazofakaza amandla kaNkulunkulu into ekhona iyenzeka ayenzeka amandla kaNkulunkulu ubona nje amandla uNkulunkulu akawathathanga still namhlanje amandla asenzeka sekhona inkinga into evale amandla kaNkulunkulu ebandleni ukuthi ibandla lisukela ngena kakhulu zinyanga into yokuqala la ibandla lahamba la enyangeni yabuya ibandla lazothandaza ibandla laphinda ibandla lazomisa ibandla lalimisa ngokobnyanga ngabumisa ibandla limisa uNkulunkulu okunye okwesibili into eyenza ukuthi ubone ngathi amandla wasekho abantu sebesuke bahamba bayothwala bathwalela umsebenzi kaNkulunkulu washintsha umsebenzi kaNkulunkulu waba ngowabo and uNkulunkulu wasuka emsebenzini wakhe nakubantu wabuya uNkulunkulu wezeceleni wabayeka abantu bagila imkhuba yabo ubona izinto namhlanje engathi zenzeka kalikhunyana inkinga ukuthi abantu bajaha izinto ezisheshayo basuke baphatha amabandla bajaha ingcebo badayisa ama-product baphatha amabandla bacabanga ngezisu zabo bacabangela izithunzi zabo bamiyeka uNkulunkulu kanti uma uzongena ekutheni wenza umsebenzi wenkosi uba isikhonzi salowo okuyena omsebenzelayo awukwazi ukuthatha into kaJesu yenze yakho kanti umsebenzi kaJesu wena bese uwenza wakho uma umsebenzi usewuwenza wakho umsebenzi kaJesu uJesu uthi akabe kuphi yena yilapho ke inkinga la ifika bekhona bese kuthi ke yonke into eyenzakala noma ngasesiyo le efakeiwe yabuyiswa endlini kaNkulunkulu noma uNkulunkulu uJesu esenza umsebenzi wakhe noma inkosi siyenza umsebenzi wakhe bese igcina amandla enkosi engasabonakala ngoba abantu sebesuke basebenzisa into zabo uyabona kwesinye isikhathi siye sibe nenyanga thina ezike zize la stations emsakazo kuma public naku TV la ihlala khona zisho ukuthi thina sinabo abafundisi abeza kithi bayothwalela izindle ezinkulu sinabo thina abafundisi abeza kithi bazothenga ama-ring mina nje okwangicela omunye wathi baba Hadebe awuthandi ukuthi unawe ube nebandla elikhulu ngathi angifuni ukuba nebandla elikhulu ngoba ibandla kusile lami uma ngilelo bandla ngizolikhanda amacingwana libe likhulu uqinisile liba likhulu kodwa liyesokwenda liya khona ngoba egcineni umoya engcwele kasebenzi lihamba nomnikazi walo ngoba kusesile likaNkulunkulu lelo bandla lelo bayahamba ke bayothenga ama-ring babuye ke lapho bazoma bese bethi ke touch yenza yonke touch
touch fire kuwabantu ku right uma kwenziwa ngumntwana kaNkulunkulu ongagcobanga lutho ongakaze agcobe ngisho amanzi nomvaselina wodwa lo ekwenza ngamandla kaNkulunkulu engakwenzi ngamandla athila walanda endaweni ethile. So isikhathi esiningi ubona amabandla elimala nje macingwa inkingi ukuthi sebeyaciciyela manje abantu bazama ukuthi yabona nje mangaphathi ibandla elikhulu bese ke eduma kube sengathi ke into enhleke leyo futhi ayothuma esekufika isikhathi sokuthadlule kulomhlaba ahambe naleli bandla alidele ezulwini la ekhala siya khona kodwa bona bese bona belimisa ibandla ngokwalo liyakhulu impela baqinisile. Ngangizwa nje nenye inyanga thizeni ithi bafike bathenga izimvu bathenga imbuzi bese beyiyeka zibole lapha esontweni uma seyibolile bese ke kusetshenzwa ke lezo mpethu ke nabandla leyo bangakho uyabona ukuthi lelo bandla eliphethuka njengalezo mpethu zaleso silwane esithuke sibuya kufe ngaphakathi ukuze silande abantu bazongena ibandla lesogweni lelo macingwana. Akusili ibandla kaNkulunkulu ngoba ibandla kaNkulunkulu limiswa ngomoya ongcwele liphinde lihambe futhi ibandla ngobungcwele ungacompromise ebandleni lingadli izono ngoba uma ibandla elidla izono macingwana liyezulwini lelo bandla leni manje ibandla lisadla izono nje kuthiwa hayi phela kulungile ukukholwa kusenhlizweni kodwa ngapha izono ziyaqhutshuzwa ngendlela okuqhutshwa ngayo hayi ningayishayili imithetho ningaqinisi ngoba nina nizolamba asisebenzele ukulamba lathi nasisebenzele ukuyeka vele ukulamba okwalelo kuzosala langanene lenyama izosala lathina sinomzimba olinde thina ukuthi masedlula sambe sekhaya. Amen. Ay uNkulunkulu khona kakhulukazi indaba yamandla kaNkulunkulu inyakazisekile kakhulu endlini yakhe uNkulunkulu ngisho nabakholwayo angisho abashumayelayo abafundisi abakholwa ukuthi ngempela uNkulunkulu unamandla. Ukhuleka nje uNkulunkulu bayalishizwa kodwa bangalikholwa bayalishizwa futhi bayalifundisa kodwa futhi abalikholwa ngoba uthi uJesu manje nakukholwa ngangohlamvu lesina niyakuthi kulentaba simbuka uphonse kolwandle uthi naye noma yini enokuyicela uma nikholwa yonke into la isuka khona isuka ngasekukholweni lithi kuLuka 18 lithi ingabe indodana nomuntu umibuye emhlabeni iyokufumana yini ukukholwa lithi ngasekuqaleni khulekani ningaphezi yabona nawufuna ukubona ukuthi uNkulunkulu khona futhi usasebenza na zindla ngezwi likaNkulunkulu isikhathi nesikhathi khuluma izinto lezi ezinamandla zezwi likaNkulunkulu lokho kungenzeka kubantu uNkulunkulu lento isho emva kwemkhuleko yakho njengemkhuleko yakho yantambama kakhulukazi umuntu okhuleka ngo12 ebusuku lelo yikholwa elihlela kamoya funa kalisho amazwi kaNkulunkulu selwasho lwameditator emva komkhuleko noma ngasho kuze kuphele 30 minutes uthi uNkulunkulu unamandla ungamandla ami uyisihlangu sami wena Jehova isiphephelo sami wena uNkulunkulu wami uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu osindisayo uNkulunkulu omanami ngeyikhathi zonke ongenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka kuNkulunkulu akukho nakunye okukhulu usimakade unamandla Jehova ulidwala lami uJehova ngokuphila kwami lithi izwi ngiyocela noma yini engifisa uNkulunkulu ngiyokwenzela ngoba ngumfundi kaJesu ushona zonke lezi zinto ezinamandla zezwi likaNkulunkulu uzisho uyiphindelela empilweni yakho then ifaith yakho kuze kwazi ukuthi ikhule izame man. Take a leap to the word of God. Lay hands on the sick and speak the word of life unto them. Not too much prayer. Ungathandaza uthandazeka. Beka isandla kokugula ngegama lika Jesu uyaphila. Kusebenzisa ukukholwa kwakho kusebenzisa ukukholwa kwakho. Futhi ungathi na uthandaza la uyangabaza phakathi kwakho. Hey ngeke aphile Nkosi yami angikodwa Nkosi yami kodwa akhona nje amagrempa ungasujaha amagrempa. Akukhulisa ukukholwa kwakho. Beka isandla kugula wena. Beka isandla ekhanda akume kancane ngamagrempa akuthandaza ngegama lika Jesu ngiyaphila ngegama futhi na uthandaza uNkulunkulu awuyeke nokuxhuxhuma selingiphathe kakhulu libhlungu kakhulu ikhanda wena unako ukugula akunako uNkulunkulu akasebenzi ngenhliziyo exhuxhumana nangenhliziyo ekhalayo nangenhliziyo edabukileyo akazi uNkulunkulu azusondela ko ngenxa ukuthi udabukile ufuna inhliziyo ngathi ungayithambisa he work with a pliable heart I don't know inhliziyo engathi awuyithambisa ukuxegise nje konke ngokuthi ukurelax bese uyakhuluma wakholwe amazwi owakhuluma uNkulunkulu. Mawufunda lapha encwadini kaMathewu chapter 10 mawufunda uverse 1 lithi wayesebabiza abafundi bakhe abayishumi nambili wabanika amandla phezukwa umoya abangcolileyo ukuba babakhiphe. Uyabona ukuthi sinikezwa amandla thina phezukomoya abangcole asinikezwanga ukuthi yibaphi omoya abawusehlula lithi ke phezukomoya abangcole ukuba babakhiphe nawo
ukuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Uyabona ukuthi thina sinikezwe iauthority engaphezu kwento zonke ukuthi thina sikwazi thina noma kuthiwa umuntu uphethwe sifo sini noma kungathiwa asilapheki kodwa thina siyakwazi ukuthi sithi ngegama lika Jesu wena sewuyaphila aphile futhi uma ngabe sesinegama mina ngiyajabula ngithi uma sinegama kusho ukuthi siyezwa ngoba mase sibiza sithi kufokuthile sikubiza ngegama nakho ke understand kuhambe so sinikezwe igunya lonke ayikho into ebuhlungu nje ngokuthi ubonakala ulimala kanti unamagunya uyazi lento yake cishe yalimaza umfana uGideon uthi uGideon manje ufika ingilosi kaNkulunkulu ithi qhawe linamandla and wena uNkulunkulu ukunikezile amandla ukuthi ukhulule uIsrayeli uthi mina bengukade ngubani ukuba mina ungazungibize ngeqhawe linamandla usiyamtshela ukuthi uNkulunkulu uthi wena uzokhulula uIsrayeli uthi ke yena mina ngoba ngizalwa nasemndenini omncane iyahlupha lento le yokuthi ulibelo kuyibuka wena kodwa ungabuki into engaphakathi kuwe ngoba bekumele ubuke into engaphakathi kuwe ethe namandla bese wedlula ngaleyo nto uhamba ngayo ngoba nansi into kumele sambe ngayo akumele sambe ngeyethi pace uthi buka mina nasekhaya angizalwa nasebukhosini ngoba lento ehluphayo ukuthi ulibalo kuyibuka nokulibala ukubuka izimo wena kumele uyabuka ukuthi njengoba thina sithunjwiwe sithunjwe ngamafilisti bekunamaqhawa ngakithi bengayilwa lempa iphumelele kodwa mina kangilutho mina ngizokwenza kanjani ithi ingilosi qhawe linamandla ngoba uNkulunkulu ushilo uyabona lokhu uJesu akushoyo ukuthi thina siyokhulula abantu abagulayo noma ngabe isiphi isifo esibaphethe masibabeka izandla babaphile lokho kuyenzeka thina kwethu ukuthi nje thina sibonga ukuthi Nkosi siyabonga ukuthi wena usinikezwe lamandla konke kuyenzeka kukho kungenzeki lithi nomoya bonke abangcolile awubukho umoya esithine ongasehlula into eyayenza amadodana kaSkeva shaye ukuthi ayingathandazi vele uNkulunkulu ayingamazi akulula ukuthi ugijimele izinto wena ongaqualify ukufika kuzona ngoba lento idinga abantu abanamandla kaNkulunkulu idinga abantu abembethe umlilo abantu abembethe izulu bese bekwazi ukuma bahambe sebehamba njengalokhu uJesu eshilo kufika uDavid empini yamaFilisti noIsrayeli ngalo langa impi yayingalwi ngobuningi kwakufuna kukhishwa oyedwa ngapha eIsrayeli kukhishwa umFilisti ngale wayemileke umFilisti intukuzeze u39 emile esitikini engekho noyedwa mesabayo uDavid ngokwazi amandla kaNkulunkulu wempi waphuma emncane ngeselwa nanesotsha bethunyiwe lapha empini wathi uNkulunkulu wakhuluma amagama ulethe nje ukudla kubafowabo kodwa uzoyithola esebhekene nempi kumele hlalwe impi wakhuluma amagama wathi uNkulunkulu usekunikele esandleni sami ikhanda lakho lisusiwe kuye ukhuluma amagama uyazi ukuthi indlela yokunqoba ukhuluma izwi lokukholwa phezulu kwesimo naphambi kaGoliath wakhuluma izwi lokunqoba phambi kaGoliath esatshwa yonke amaqhawe kaIsrayeli lithi iBhayibheli wakhipha itshela linye esikhwameni sakhe sokweluso walifaka endawo emanini wayeselishwiba eshilo kodwa ngaseqaleni wathi uNkulunkulu ukunikele esandleni sami ikhanda lakho lisusiwe kuwe wamshaya ngetshe lendawo emanini langena ekhaleni esikhaleni sasilapha ebuzini wawo wahosha inkemba yakhe walisusa enikele uGoliath ngenxa yokukholwa uDavid ayenako ukukholwa futhi okunye kusebenza ngesibindi akumfuni umuntu onovalo sebenza futhi nangukholwa nayizwi likaNkulunkulu futhi ibase yakho kusukela ezwini kaNkulunkulu futhi izwi kaNkulunkulu eliluthando uNkulunkulu uthando sebenza kanjalo then phakathi komuntu ungaphuma amandla angadli cancer esiqeda umuntu sekuthiwa lo muntu lona hayi ayisekho into engenziwe sekuthwe na isibhedlela sekuthiwa kalinde ekhaya kodwa ngenxa yokukholwa afika akakhuluma amazwi amaningi athi wena ngegama lika Jesu uyaphila athi umoya wecancer uyasha kuwe ngegama lika Jesu wesumlilo wenza umsebenzi wenzeka izinto kumuntu umuntu axoxela ukuthi ngizwa umzimba ushisa ufudumala ngezwe kushisa kusuka ekhanda kwehla nomzimba wonke waze kwawushaya phansi angazi kwenzakalani kimi mfundisi ajuluke abe manzi inte kusebenza amandla kaMoya oNgcwele kusebenza ngamandla kaMoya oNgcwele oh Jesus siyabonga inamandla ngendlela oyisimanga mhlawumbe umunye uthi Nkosi mina ngiyazeza ukuthi ukholwa nginakho sengumzalwane ngihamba iminyaka kanti nokholwa lithi izwi lenkosi nakho futhi kuyisipho esivela kuNkulunkulu kodwa kufanele uvumeke phela ukuthi Nkosi ngiyazizwa mina anginako ukukholwa lona ngiyalifunda izwi kodwa ukholwa nginako ngicela nje ke sikhuleke kanye nabo abantu abasho njalo
abathi Nkosi nami tshela ukukhola phakathi kwami ngithi mangihlangana nesimo ngikwazi ukuhosha izwi lakho ngihosha inkemba yezwi ngisidabula isimo ngibe nanamandla okukhuleka amandla okuthandaza makudinga ngilambe naseswini naloyo onenkinga ekhaya abhekene nazo ubuhlungu unamaphenzi athile awayizwayo esiswini esifubeni ekhanda akalala ebusuku uyaqaqamba omunye kuningi abhekene nakho nemoya ebusuku yamhlasela kalali kodwa siyakhuleka njengamanje sibiza lona igama lika Jesu Kristu kusukela ekhanda kuze kufike ematheni onyawo amen Baba namandla onke siyakhuleka egameni lika Jesu Baba noNkulunkulu osezulwini thina singabantu abasemhlabeni siyalithanda izwi lakho siyakuthanda uNkulunkulu wethu onamandla nokuhle owakwenza ngoKristu Jesu selekelele uNkulunkulu wethu empilweni zethu zakamoya wandisa ukukholwa kwethu wandisa umngcele wokholwa kwethu uNkulunkulu wethu onamandla sifundise uNkulunkulu wethu onamandla ukuba sazi ukuthi wena uNkulunkulu wenkazimulo uNkulunkulu onamandla fundisa impilo zethu Jehova onamandla ukuba sazi ukuthi wena uNkulunkulu weyimangaliso imangaliso zimvelo yakho simakade egameni lika Jesu siyakhuleka kuwe siza nengqondo zethu sithumbele kulaleleni izwi lakho namandla akho uNkulunkulu wethu onamandla ngoba izwi lakho linamandla avela kuwe uNkulunkulu wethu onamandla siza nengqondo zethu zingathiywa iyo yonke iminako nemithiyo esiyaba khona kulelizwe esitha inkazimulo kaNkulunkulu sibonile uNkulunkulu wethu onamandla liyaphathwa izwi lakho liphathwa ngabantu abaphatha itaputapa abaphatha izinto zalomhlaba egameni lika Jesu kodwa wena uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu onamandla siza ukuphila kwethu sikholwe nje nguwe nje kuphela egameni lika Jesu sikholwe ukuthi izwi lakho likhona linamandla nokuthi wathumela umoya ongcwele ukuba zoba ngumsizi wethu sisize simakade kuzo zonke izimo zethu esibhekana nazo egameni lika Jesu faka uNkulunkulu wethu onamandla nokoma empilweni zethu in our hearts uNkulunkulu wethu onamandla in our spirits egameni lika Jesu kuba somele izwi lakho namandla akho uNkulunkulu wethu onamandla nenkazimulo yakho egameni lika Jesu sisize simakade kuba sisondele kuwe ngokukholwa egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu asisiza silekelele andise ukukholwa kwethu egameni lika Jesu elihle namandla siyakhuleka kuwe dwala lethu elungileyo egameni lika Jesu ake sikhulekele izimo nje zonke ezikhona emakhaya babulungile uNkulunkulu wethu olungile egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu ingxaki zethu nokusindwa nokuthwala kwethu uyakwazi Jehova onamandla siyagulelwa emakhaya egameni lika Jesu sehlulekisa yonke imilingo esigulisayo emakhaya egameni lika Jesu imoya yecancer iyehlulwa esihlaselayo egameni lika Jesu imoya yetuberculosis iyehlulwa ngegama lika Jesu imoya high blood pressure iyehlulwa imoya ye-migraine headache iyahlulwa ngegama lika Jesu imoya yonke yamandla obumnyama esigulisayo egameni